KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kejinyalang kabalalong happening katanat yelek kai sports jong sarkar jilla lambat kinong yalam jong Meghalaya State Olympic Association hakasngi balang jong arpotrik ubnaya yong arajar arpoar kalaya theria tai sani bha hakabaya day bat kajing penkre nakabenta ban penlong ya kalempung yelek kai Meghalaya Games ha kakenti kabasaw kaban long nado ka arterik hado ka hanyoterik ubnaya jemang mentau snem arajar arpoar Hakajingnya keren bat kilat patai kubo ru menteri jong katanat yelek kai sports suba bante dor lingdo ula pentip ba katanat yelek kai sports bat ke MSOA kinsa shong jingalang biang ban theria tai sani ha kabaya dei bat kajing penrung thamai ya kajing yelek kai ha kani kakenti kiba kintup ya kajing yelek kai football ke gymnastic ke weightlifting ke golf bat ke wushu jibun kre jungi na banta kan ka mikli agi layak sesat badminton menginang sudah mensyong ya ka organizing committee bangin pet nalong sedang ya jibun kre jungi bad kalau mentah kalau nganong kalau lalong final stage ngadap duk nalong sedang ngadap ini ya pun kre ngadap pun penbiang kum kejing temu kejing kwa lang jong ka government berkunjung nak liang ka Meghalaya State Olympic Association ngadap shop ngai penbet makni ngai pun kre bahkan sedang ya ka ya kenika Meghalaya Game nado ka laiterik mak nado laiterik against hado unretarik lai hado unretarik but ki discipline ki don kumba khat khandai tali jingsha khat sau tali temengila increase su mentala pon khat khandai tali ki discipline nak benta kenika food Meghalaya Game ko ngin pelong dia mentau sune kumbang ada announcement hari ini sini bagi senang biar ke Meghalaya Game apo ka jelas ka bayi ni mengingat show nomor kadai gajing demand bat gajing kuat jongki sports association kiba affiliated bat ka MSOA kumka weightlifting ngila laban at show nangta ka cycling ka golf ka tennis tingila laban at show bat ka gymnastic football mau ada jing sya ka football cilong ka jong mentang ngila laban combine biang Begini disiplin bagi ad nomor ni sutu ya kan terang bagi jingkwa jong kinong ilaka. Dikini ke jing penyilaka jongi ngau ifi ke bangi ladap men hau kendai arpo ke Meghalaya Game bat kene benta la khambun susu mutki athletes kiba shembenta kumba PE kani ke beladap bidan kumba arajar benta la poi sekalai jatam lahajar stek ki athletes ki baisha benta mut ngi so komen nomor beli benglayo kan berok benishim bentalang berok nangka benta kanika Meghalaya Game ka bangin sei ki khun samna jungi ya ki nongil ka jungi ki ban mi khmat na state khamtaman yo ban participate ban yo elite national kata yang de jing terang jongka state ka jungi ringkat bat ka Meghalaya State Olympic Association nrenga kwa banong ipi baka official briefing ka bangin saan yin saya jointly nakaliang ka government bat ka MSOA kan long ka arko artrik in ai ka press briefing bat yaki game barok ni matai lo ki game ki ba in conduct na manta kan ka Meghalaya Game kata isu venue bat ki venue ni kita ina nok chalo ringkat lambar ka MSOA bat ka government in sai briefing kani ka Meghalaya Games ka games jong jelang ka baka Meghalaya State Olympic Association kala kerpat yang sarkar ban pelong ni nang ni ka MSOA ngida ai ko li kerpam ni Bantidor Ringdo, Sports Minister, Batu Shri Conrad K. Sama, Chief Minister, Bakasukar Himroboy, Bakila Shimkia, Ban Mang, yang bisa, Bat Pelong ke Meghalaya Games. How kadang di jinglot, no? Aku ladep ka jinglot kapoi Shikrov Tam. Mata kani ke Meghalaya Games utaru, ide yang keren, ide yang baik kapoi syara Arkrov Tam. Di ngasubun omba ni ka Meghalaya Games ke Bantong kalau along har cari way. Di ngimdan record kan tu ni pati lap record kan tu lagi disiplin kilo reha ke baar hau arjar sa kilo kandai tu lagi disiplin hau lai new trek adu kat proud disambot ke balai ke diga tu ke pengilo hau arjar kat kandai tambangi kat selo kemau ba kat lumar tu ai ngilo hau arpo
te hakatu ngi pelong da ka kerja ni sarkar ko borba ni long khat sau tu li te ki discipline te ka kamut kas ni ai khuli ye ka jing tre borba sarkar bakala la an khli biang ye ka megle games kawalang ka bakong san hadu kata-kata nagle sarkar ki jukli ni ai ka grand fishino kita champion mo te ni ai khule sarkar kala le igani ban kerja ni gani ka megle games nomor ki kena ki player ki dibentip ba to larang amjok to snem russian snem amjok te gani ki khli jok sarkar ya gani ka megle games hari khat stem kala de ka we ka berta ka ba heba but mental ni kila pelbana bukan nombe system tinggi kerban ba kani ka mata nak kerja sarkar kamu ngiru ya penting seluruh sikwi ke asian kamu nak khat sama disiplin mata ka kiu syaka khat kenda kira ki disiplin mai ki bagaimana seluruh ke asian mo wala da ilong ibarat ni seluruh ki bukan ni sama jadi kamu kat saat pilihan ini bagi dia betong bat ka Manipur bat ka Arunachal bat ka Mizoram ba pelong ba ka Assam ba pelong ya ke games joki man kasnem tiyo dan ki champion te ngasom ai kulik pang yang sarkar bagila di minister sports chief minister bagila mo shukya igani ka kam ka badai jom ki khun samla jo jai prio mo mi ju tran mu i khana chungi ki push ki mata ba he te la kadi ki jetri la ka sarkar ka middle state olympic Don't come. But ni kerben ki nambon ki we event ki ba ham tam tali ki kasnam ka ba ngira ki jindap santus kan kita dah sekali wiki event kepada minister dan saya, aku report ni saya matai kita menang. Di kadang kita kebangi orang kadi menang ke priority. Dai, de asal komen sebut bah sports minister juga isim bah sports kadi yang way ni ke priorities. Dai, chief minister isim bah ni ke priority. Dah abang iwan ni ut ni nama iki isim kia ki penbaik kakak. Mau pertama yang bicara mak de ka jingbam don bro si kan dus nak dengan udum ngam ngap keli itu ba mok beya ayu muchwa lesi kadon ke jing stick ngala ong jing stick mo aku geleng ni ong ni kwa ban penwan dur ni kai ulang salam mo concern jumir kalau ba jing dai lu drugs ba ima ba tetapi kemudian ini kita jelas kai ban fokus ikna sama jumi ke gonja mo ini gitu ke ba mira ada polisi kat day ya ka soka baki lala ban shimkya ini ka games bakan we ka san tang ban penundur ke ulang salam ha bok shong tau ik sama jumi ren ban island iki ka we ka san bagi ni oban jet ban pa ik player ke bok san jadi bersatu akan mekanistik olympic association ka kan tuk iki state association ki ban pa syaka national ni ha pa mengi ya ki players ki association player Teknik sidon ni dijia mo jumur stu one to club sinong ne one to kiwan mo pan boki ki patpoi perkhat kiwan pan ni jirap ni atai te rege na so ai kuble ek sokar baka stu ba priority ke di state association kiwan affiliate baka nasui bat kibla itu daga federation po ke India namar habakut ni apa kita pilih ni te na so wan ai kuble tamne de itu minister by la sanction ki gran yang nak betau senang kadang asin mengkong ba menteri juga sports penaya ke grand hak assembly aku ni kerpang ni minister sports bila kalau ka Sin mengkong hak jela ke 4 juta menu ba sports minister ida pernah ba assembly kadang apa ni ke transparency ke bahadan ba jepnia juga sports ba kamdar dulu ka jinguri Bro kata tu itu dia Temuta ni announce ni lah thought as a government kila agree ni. Mentang jadi trailang gelap dan dapat gas sport. Along ya komune isut mo. Tengi ke goal jang iro ke day ban promote sport. Tengi kan ke sport department ni still layak. Crime still ro ke government kamdar sport department ni. Kadai sto tengi trailang bang kasai ni same goal. The government dan role ni dan role tengi kemen dan umta government ni imdan no politics sampai day government ko consular Mutaka let age group. This time they senior let age group. Kat commercial nga dan under 14 under 16. Bro ini ban promote. Tementang kalau mi kan so. Mau jinglot udah alhamdulillah let mereka ban bagi pan individual states saja. Kalau grand government, kalau subset ini long mau think next kan long mereka kualitas cultural event every evening. Saya long mau tu man apa. Kita ingin tolong ni dengan ni kasi yang langsung habis roh. So kan dan ni credit hab ai kan credit. Kemudian ni kacing
musne ye kede ke habiaro ai kede commissioner peliru ula po Pak Wan Demit di bala sebon mana tengi good team this time ni aku boleh saya sokar lomba siam semesta bagi department dikemen di Thailand Huwais ni from Mega Games one champion kawai hemadas kami ngiru kini juga dari kartena dari football dari mangi setik kini nang mentah-mentah games kapun ki yegi district mo de nasukupen mata iba finally itu iba sa itu football itu mamta ka ki yegi district bagi kwa on shimbentang bagi parents tu kimi kwa ya fu ki player jumi ki kunjumi kwa on shima sta mudah transport nakani ka increase joka original STV jumi joki athlete snake kaki umenta kapun ki New York feedback bagi geleng-geleng, nado na Garo, nado na JT Hills, nado na Stein, kilo kikwa wan ya simbentang. De kamu kadang ka positif, mo kadang ka jing sotra iki sama ba khadu khawai, kam tam lele kan long ka games, ka ba hadin kan ni ka jing ya pendu iki jing e coba khalam. Kini ka ki khana sama ba khat ka long ba iki jing lai lut ya wei kliang. Yo ni simbentang ni ka men school dia ki korek de sobat oba aduh Bangladesh kerja besar pula, boleh banyak perkat berpeluang ini ka mereka lagi segini district. Dia kata mau kan syah kan izin komiti kan syah serta, lesi yang kalau sistem kalau pun persuai, tinggi kemen pak bamta kadang ka, jimpen kere, jimbang pisang atrai ya ka sports department bansina di infrastructure kumbak nanti pro, mau tangsian jimbester ya mau nunggu ini infrastructure repair, kata kali kata mau tu bercuci. Itu ki yang ba dam kecil kaki kamya di Mega Games kalau ke kongsan ba kadang bagi di infrastruktur ni kidum long ki kerja mo di district pula ni soto kata pressure ka jur ba nagi district mata bagi kuat pada manusia mata di kali ka kadang ka effect ni abalong Mega Games kami tu abalong slow centric ka ki berkuat bagi atlet gimana nagi district Pok ni don kasai tinggal pelong gini. Dan dia masih tak gini infrastruktur mungkin amang gini pun tak boleh nak. Greenland swimming pool, nangta ka pulau, ka JN complex solution kaya nangta. Nangta tu fifth ground tu, panuan ke indoor multi complex. Kaba he bah tu le. Katu kumbajan sispa kur, bendon ke indoor game baru. Nangta swimming pool kene ni. Nangta ka indoor apa Jongsha, nanti kan ni ka fast ground, Jongka essence ingin sediang madu artificial turf, mengimprove madu pakai floodlight mungkin, kenapa tak tanaman ke Jongki. Kini infrastruktur kilayan, Garo Hills ketura pie sama ini mulai, nanti dan atletik track apa turar mengilah apa langkah wisata itu. Kini infrastruktur di mana ya temukannya ketika ke aset Jong ke setiap ke Jongi, aset nak bentaki nongin akai ke Jongi. Kata ketika jing create boleh kajing mang ngajongi kajing pusang ngajongi nomor beliau isu tu sisa ada ke sports ke kiu mana tu ipi kajai pendiri jongi ke step jongi pun kiu mana tu ada ke sports kayak apa dengan itu ipi pun sudah kita tikam dibangun suya berkait lah nabi